jesi ti šta smislio za naš sljedeći spot? Vatra ima super spotove. Komentira se među outsiderima i insajderima glazbene scene. Ovacije pripadaju redatelju pamtljivog imena, Filipu Filkoviću Filcu, koji je zaslužan za cijeli vizualni imidž benda. A cijela je priča počela prijateljstvom između Ivana i Filipovog cimera i oštre kritike u glavu. Filec pokušava reći nešto suvislo 161. put. Počeli smo raditi prije 6 godina, ja mislim. Prvo što smo radili je bio taj neki sajt za band. I to je, sjećam se toga sastanka gdje smo se našli. I rekao sam odmah kao, sajtom je u k***u. Mislim da je njima bio onak breakthrough zapravo onake Skim, gdje smo ih onako bukli sve u kostime, gdje smo onak napravili od njih totalno nešto drugačije. I sjećam se da smo onak išli doma sa snimanja i dobio sam samo poruke od jednog, od drugog, od trećeg. Najbolje snimanje ikad, wow, kaj si napravio od nas, totalno super. I takav onak entuzijazam od njih zapravo je onak i mene zapalio za daljnju suradnju na neki način. Sad bi snimio ovak. Ivan je super kao glumac, voli kameru i to je ono prvo što sam fakat skužio. Kad sam počeo raditi, onak skužio sam, ok, mi ćemo moći puno toga raditi zajedno na spotu. Mislim da uvijek na setu spota treba vike, ali pozitivne, zbog nekih smjerova i to. Ali mislim, nikada zapravo nemam nikakvih problema po tom pitanju. Sa Vatrom je onako uvijek funkcioniralo sve super, set je, oni se mogu zabaviti, mi se možemo zabaviti, možemo svi onako otići doma sa nekakvim dobrim iskustvom novim. Filac je rekao puno više nego smo se dogovorili, slijedi prekid programa.